Tu se ponaša kao kakva sredina. Dielektrik, izolator, provodnik, poluprovodnik, laboratorij. Ovaj naziv otvorena vrata, znači nije samo formalan naziv, ne samo danas, nego i u narednom periodu. Prvo što ću vam reći jest jedinica Univerziteta Crne Gore, osnovani 1900 sa Elektrotehničkog fakulteta, je do sad učestvovao u velikom broju nacionalnih, bilateralnih i međunarodnih naučno-istraživačku inovacionu infrastrukturu u raznim oblastima. Struktura na Elektrotehničkom fakultetu je jako povoljna. To bi bilo onako ukratko o on je dobijen u okviru Horizon Europe, financira Velika Britanija. To bi bilo onako ovdje na onoj slici vidite. Manja od visine Himalaja. Što mislite? Veća. Veća. Znači sami Tihi okean je dublji nego što su Himalaje visoki. Dopire svjetlost, znači ova vidljiva svjetlost kad se uđe od površine ka ljudskom oku, jel tako? A na dnu okeana i fizički imamo limite da siđemo na te dubine. Jedini odgovor jeste kako tu informaciju koju taj podvodni senzor pokupi, kako nama iznad odgovor je čista fizika. Odgovor je čisti sastav, gdje su između ostalog jeste. Htjela sam da pitam, u čemu je razlika? Vi u vazduhu, u atmosferskom elektromagnetno polje. Čuli ste za elektromagnetno polje. Znači, elektromagnetni talas se kreće brzinama reda 300.000 km u sekundi, u vodi ne može. Znači, brzina mu je mala, gubi one plutajuće bove koja se nalazi na površini vode. Jesmo li otprilike razjasnili? Laboratoriji naših partnera, pri čemu tim laboratorijama mi imamo pristup, što je u projektu. Na prvom slajdu je prikazana animacija. Znači, ovo je za detektovanje problema na